Tabuni Ozarawo Raza Grifano Raj Bhavan hingga abo agiwo Raza Tonglangmani Raza Kok Sablangmani abo hai hini mujuk khlaijago Raj Bhavano Tirprani iba Hasani hingga Rajapal dago abo hai khlaino Raj Bhavan hin sinijago Piaba tabuni Ozarawo Indian ni joto hastewono je agini Razarno mujuk khlai je Raj Bhavan tamani abo teruk hujana thangai tongo abhai khlaino central hapangni phasingti order sobakya joto hasteni Raj Bhavano Mung Swlaijaksinai Lok Bhavan Swlaijaksinai abhai khlaino uila West Bengal ni Kolkata o tongnai je Raj Bhavan tamani abono Lok Bhavan snambu rijaka abhai khlaino Tirpura hasteni je Razaro Tonglangmani iba Razaro mujuk khlai je Raj Bhavan hini snamjamani Raj Bhavan 1 तारिख डिसेम्बर 2025 सालबानि जिमिनो सोलायजाना थांगै दंगो ताबुकते Raj Bhavan ओंलिया आबो Lok Bhavan wngsinai Lok Bhavan टाउननि बागै जों आबो वेबसाइट नि बिसनि सावैमानका Lok Bhavan थाइमानि नाहारमुं अमनो ताबुनि अजरावो इंडियन हाकतरो राजावनि जरा करिखा राज शासन करिखा ताबु डेमोक्रेसी इबा गणतंत्र जे बरक गोबां बेनिनो फान आबुनो रेसपेक्ट रुइनो अजरावो Lok Bhavan Swlaijaksinai जे Raj Bhavan तमनि आबो सोलायै ताबु Lok Bhavan wngsinai आबो क्लैनो इरप्रानि जे Raj Bhavan तमनबो आबुनोबो Lok Bhavan Swlaijaknai 1 तारिखनि सिमि जे 1 तारिखनि सिमि जे इंडिया नि जट हास्तावनो द्रुक खलायै Raj Bhavan तमनो Lok Bhavan Swlaijaksinai एकदम का ऐसे इम्प्रेशन होता था मगर अभी डेमोक्रेटिक सिस्टम में आम पब्लिक का इलेक्टेड का एक होता है इसलिए ये राज भवन को नाम चेंज करते हुए लोक भवन के नाते तय किया है ये कल से इसका नाम लोक भवन होगा ये तय करे हैं और इम्प्लीमेंटेशन कल से आएगा 1 दिसंबर से आएगा hai khlai tabukte Raj Bhavan oंलिया tabuk Lok Bhavan wngsinai abai hine central phasinte saklai mung rokha